मणिपुर की मपी मपा ओइरिबसिंगना लमदमसिगी पुकई लनगई मखाता न मांगहन तागहनबगी थबक तौरोइदबनी हाइना कोकोमी की कन्वेनर खुराइजम अथौबना फोंदोखरे। हौजिक मणिपुर दा थोगलिब इरांग असि भोट चोर हौदोखिबा कांग्रेस ननि हाइना एमएलए सुसिंद्रो न मराल सीखरे। शिलोंग लेबा मणिपुर राजबारी थुगाइबगी चपचाब पाउखुम गवर्नर न पीफम थुई हाइना समाजवादी पार्टी मणिपुर स्टेट की प्रेसिडेंट कोंथौजम बिसोरजित न डिमांड तौरी। मयांग इम्फाल की एन तोमसो हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल ट्रांसफर तौबगी मायोक्ता महिरोइसिंग संगसनखिबा इहौदा अशोक अपन यावरे। अमसुंग नेशनल डिवॉर्मिंग डे सेकेंड राउंड लिसिंग अनि कुनमंगा स्टेट असिदसु पांगथोखरे। कुरुमजरी ISTV न्यूज मीडियम ताबीरिबसिंग तराम नोक्सरी हौजिक पाउ संदोंग पिजरी। मणिपुर की मपी मपा ओइरिबसिंग लमदमसिगी पुकई लनगई मखाता न मांगहन तागहनबगी थबक तौरोइदबनी हाइना कोकोमी की कन्वेनर खुराइजम अथौबना पाउमिसंग उनबदा फोंदोखरे। कोकोमी की मरुइबा मियोय कया याउना पांगथोकपा पाउमिसंग उनबदुदा मागना मखाताना शिलोंगदा लेबा मणिपुरी राजबारी थुगाइखिबसिगी मतंगदा मियामना यानिंगदबा कया फोंदोकनरी। कोकोमी की माइकईदगिसु हिरमसिगी मतंगदा कुपना खननैनरबा मतुंगदा थौदोक असि मणिपुर की यामना लाइबक थीबा थौदोक अमनी मणिपुर न इंडिया के सरुक अमा ओइखिबा मतमदा यामना मरुओइबा मफम अमगी अहिंग खुदम ओइना लेरिबा मफम असिबु सेमगत सागतपगी मिंगदा अचौबा सेनफम कया काइथोक्तुना नौना सेमगत सागतनबा थौरांग तौरिबा असि अंगकपा फावी हाइखि। मरी लेनबा डिपार्टमेंट मणिपुर की पुवारी खंगदबा मानबा मवोंगदा थुगाइखिबा असि मणिपुर की पुवारी मुथननबा होनरबरा हाइबगी चिंगनबा लेरे हाइखि। मसी अखोइगी वारी सिंगबुन अदुबु थौइदबगी खुदमने थौदोक असिगा मरी लेनना मणिपुर लेंगाकना चप मानबा मवोंगदा सेमगतकनी हाइरबसु असेंगबा दुदी ओइररोय मरम अदुना मफम असि अदुमक कायरगा लैसनु साबीगे हाइरगना नाकंदा अदुमक साबियु हाइना फोंदोखि। महान मखाताना अक्टोबर 9 असि सही खुदिंगी मणिपुर की यामना नुंगाइतबा नुमित अमनी हाइना थौरम पांगथोकनी। थबक असि कनाना सथखिबनो हाइबगी मतंगदा थिजिनबा थौदोक असिगी चपचाबा वायल अमा लाक्त्रिबा फावबदी मखाताना थबक तोबा लेपा मथौ ताइ हाइना फोंदोखि। मणिपुर लेंगांग सेंगोरक मतमदा मखोइना रिकंस्ट्रक्शन तौननबगी थबक अमा पाइखतना चप मानबा मोंगदा सागतकनी हाइरिबा पोचे तसेंग पोदो लौथोखर मतुंगदा सेंगलकपा हाइबसे असेंग हाइबसे ओइद्रबनी भाषागी हानगी ओरिजिनल हाइबसे सुमै ओइररोय मसी रेप्लिका अमदुम ओइदोरबनी हौजिक मियाम तानरमदना खंगौदना थुगाइख्रिबा मणिपुर की असेंगबा राजबारी की युमफम अमदि मफमसिंग असे मसी अदुमक असिगी लेरि बिमसिदा ngaptana sendana thammakanda hogolaiba mirol amadi tungda lakada mirol singna akhoi asengbा sida leirambado photo na sida leire adu masi lengangna adu bo sagatkani na namdana thugai kiba adu mafam amani mafam asida ni thokriba thodo mafam asida ni ningdong na ipamba mafam asida ni ningdong phara thom chimakni haidana mafam ado kairaga dum leisanu kairaga leiri bimose phadana ngak selaga मखाताना मदुदे काइथदननबा अदुगा मदुदा अनोबो पोसु हबजनदननबा थंबदुना चुंगनी अदुगा सागदुरिबा असेंग रेप्लिका अदुमना मदुगी थंगनबा मफमदा मोइना सेमगे हाइबो म्यूजियम अदुसु अदुगी रेप्लिका अदु मनुंदा सिजनरगा मतंगी लमकोइबा लापा मना लापा येनिंगबसिंग अदु येंजसनु अदुगा ओरिजिनल दुदि सिदनी हाइबो फंगदबोइता मदु थंबना चुंगनी हाइबसे कोम्याम खनबदा मदुना चुंगनी हने कोइ लोनजे। कांग्रेस ने यामना पांबा पीआर लेंगाक लेरिंगे चरगसदा मणिपुर की पुवारी का सागोन अदुना लेरिबा शिलोंग की रेड लैंड लेबा मणिपुर की राजबारी मथोंग मरम खंगदना थुगाइख्रे हाइना खुराई असिगे एमएलए लेसांग सेम सुसिंद्रोना फोंदोख्रे। वाफम से अहुम सुबा संताकपुरेल निंगसिंग मना लिसिंगनी कुनमंगा अमदी 35 रक सुबा स्टेट लेवल सब जूनियर कैडेट जूनियर अमदी सीनियर चैबी यंदम नबा लोइशनबगी थोरमदा मांगना फोंदोखिबनी। ऑल मणिपुर चैबी एसोसिएशन सिंधुना खुराई साजुर लेकाइद लेबा इमा लाइखुलेंबी की संगलेंदा पांगथोपा थोरमदुदा ऑल मणिपुर चैबी एसोसिएशन की प्रेसिडेंट लायन लाकपम बिरहरी मितै संगीत नाटक एकेडमी अवार्डी चिंगथाम रंजित खुमन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिंगजमई ब्रांच की चीफ मैनेजर सरुंगबम रोमियो चिंगबमियो सिंह सरुग्याखी। थौरमदुगा मरी लेनेना चैबी चैदम नबगी डेमोन्स्ट्रेशन उत्पग लोइनना टीम चैंपियन ओइख्रबा
टीम दा MLA ना ट्रॉफी सु खुसिनखी MLA सुशिंद्रो ना मखाताना दिल्ली की द्वारका दलेरिबा मणिपुर भवन असी मणिपुर की लम ओइदना चयेत नदुना लेरंबा अदु हानागी चीफ मिनिस्टर ना कन्न होनादुना हुजुक्ति अखोई इसागी ओइबा ngamle अमरोमदा शिलोंगदा लेबा रेड लेन की मतंगदसु चयेत नबा मयाम अमा लेरंबा अदु महाक मसा यावना हानागी चीफ मिनिस्टर का लोइना चत्तुना शिलोंग की चीफ मिनिस्टर का तानादुना हुजुक्ति अखोई इसागी लम ओइबा ngamlabani लोइना मदुदा हाना लैशिलंबा मियोइसिंगसु मखोइगी अतोप्पा मफम सिंदुना खुंदा लैता हनख्रेना फोंदोखि मान मखा तारदुना कांग्रेस हाइबसी ख्वाइदगी मसिन थीबा कांगबुनी मसाना मसाबु बोट सोर हाइरिबसी कांग्रेस पार्टी नि हौजिक मणिपुरदा थोकलिबा इरांगसी कनाना थोकनबगे बोट सोर हौदोकलिबा मखोइननि हाइखि भोट चोर मसाना भोट चोर हाइजबसे कांग्रेस पार्टी ने मरमदी मखोइने बेक हौबदगी भोटर लिस्ट हापसनबा वैली पार्टी खर फरिएबा चिंग पार्टी सिंजे कमाइन तौगे मोय कारप सिंजे कमाइन तौगे नसी मणिपुर थोलइबे हिंसा सिंजे कना थोनगे भोट चोर हौदोइबा मोइनेबा मोइदगी हौरइनेबा करम चहीदा करम मतमदा कयामना हेंगलई मणिपुर कनाना हापचलमी बीजेपी सरकार सिबो अदुगी मतमदा पाइरमबराबा मणिपुर सरकार पाइरमिबा मतमदु येंगोबा अदुना मोइना नसी डेमोन्स्ट्रेशन तौदना तौरिबा खोलिबा मयाम पुरमसिंजे मसी आइगी वाखंदा तोपददि खर थाजरम बयाय अदु सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दुई मतुंगिनादि मोइसि यागिद्रबनी अदुबो स्वाइददि अखोइ प्रजाजिंजे खंगजदबनेना खल्लगा लैबा पुनमक्से मसी अखंबा मियाम लै भोट चोसे कराइदि हौरै हाइबसे मणिपुर दी कांग्रेस ना हौदोकपनी अदुना मसाना मसाबु भोट चोर हाइजब कांगुसिना कैदोंगोइद मणिपुर अफब थवम तौर शिलोंग मणिपुर राजबारी थुगाइबगी थौदोकसी यामना लाइबक थीबनी थौदोकसी चपचाब पाउखुम गवर्नर ना पीफम थोई मणिपुर की पुआरी ओइरिबा मफम अमबु मणिपुर मियामदा खंगलंबा तौदना थुगाइबा हाइबा असि मणिपुर मुथनना बसथब थौंगनि हाइना लौदबा ngamde हाइना समाजवादी पार्टी मणिपुर स्टेट की प्रेसिडेंट कोंथौजम बिश्वरजितना हाइरी वाफम असी कोंथौजम लाइरेंबी लेकाइदा लेबा पार्टी सिग ऑफिस पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा मागना फोंदोखिबनी बिश्वरजन मखा तारदुना हेमसिगी मतंगदा गवर्नर गा थुबा मतमदा वारी सानदुना थवोंग असी चपचाब मरम खंगदोकनी हाइखि बिश्वरजना ओबीसी माइनॉरिटी अमदि अपिकपा फुरुपसिंगदा अचौबा थाजबा थमदुना फुरुपसिंग असिबो अवांगबा थाकता पुखनबगी पांदमदा पार्टी असि कुमजालिसिंग मचमापल मरफुद्रानि थोइदा हौदोखिबनी हाइखि लोनना लाखलिबा लिसिंग अनि कुंतरेत पांगथोकदोरिबा मणिपुर स्टेट असेंबली मिखलदा समाजवादी पार्टी मणिपुरना मिरेप निफुदगी तादना थादोकनबा पांदमसु थमली हाइखि पार्टी असना लेंगाक सेमबदा यावरबदी स्टेट सिगी तंगदु लेताबा पुरक्तुना साउखटपा मांगजिन थाबा मणिपुर मा सोइदना पुरकनी हाइरी प्रजा यावना कोइ थबक तोबा मा फुंगमोय अदु प्रजा को पुन जाबिनगनी प्रजा को पुन थेंगनामिनगनी लेबा की प्रॉब्लम थोकद पपो लाक मतम दे कोइ मतम लेमिनगदनी लेपंगा मोइद कोइ तागदी असा असा ने जैन तौगनी हाइना कोइ सोइ तोंगनगने अखोइ सु पार्टी हुनबगी मथौ दादि हुनसु हुलोय हुइगेसु खंदे अदु अखोइ अमदोइन पुनसलगा अखोइ से करोंदा तौरगा करमाइना तौरगा अखोइ इमा लेबाक संतन कनगदगे से सिकतनी खोइना मखोइ म्यामदा अपील तौनिबसे शिलोंग मणिपुरी राजबारी थुगाई की बबू के मोइरांग केंद्र पुनबलुप कैम्कल नाकन बमोंग यानिंगदब फोंदोपग लोइनना थौदोक अदुदा सेनबसिंग मथक्ता डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तौबा यारोय जुडिशियल इंक्वायरी ओना तौहनगदबनी लोइनना हानगी मसक कायहंदनबा अनोबा राजबारी अमा सेमगदबनी हाइना कैम्कलना अपील तौरी ngasi मोइरांग कंगलेरुल का सागोनरबा मोइरांग कंगलादा पाउमिसुंगा उनबा मदा कैम्कल के स्पोक्सपर्सन के नंदना मखाताना फोंदोखिबदा थौ ngasi मणिपुर की पुआरी बु खोंगोल मुथननबा लोखलप खोंथांग अमनी हाइना लोगदबा ngamde मफम असि लिसिंग मचमापल निफुमापन की सेप्टेम्बर दा मणिपुर मर्जर एग्रीमेंट की खुदियक पिनखिबगी अहिंग सक्तम अमा ओइना लेरिबनी अदुबु मतौ करमना हेरिटेज साइट अमबु हेक्ता थुगाइरिबनो हाइबा वाहंग हंगलादुना डिपार्टमेंट सिंगना अमदा मराल थंजिनदुना लैथोकननबो होनरिबा असि मणिपुर की मियाम पुनमकना यामना हक्चिन लौई अमसुंग चेनरिबा डिपार्टमेंट की मियोइसिंग ngakpiba ngamloi haiki थुगाइख्रबा मणिपुरी राजबारी अथुबा मतमदा हानगे सक्तम कायहंदना अमुक हना सेमजिनगदबनी ngasi paugi mifamadudha कैम्कल मोइरांगी VP U Sunil Secretary L Boy Organization Secretary K Chitrasen amadi Executive Members sing su saruk yakhi
डिपार्टमेंट मसेन ओनसिनदुना अमदा मरान थंजिनदुना लेरिबसिंग असे अखोइना याबा ngamloi राजबारी असि थुगाइबदा यावरिबा कांगबुदुगी मथक्ता हाइरिबा असि मथौ करमन ओखिबना दु खंगनबगी दमक्ता जुडिशियल उनकारी एमा अथुब मतम सेमगदमनी मखोइना सेमिबा डिपार्टमेंटल उनकारी कमिटी असिदि प्रजा आइकोइना एक्सेप्ट तौदे हाई कोर्ट नत्रंग सुप्रीम कोर्ट के रिटायर ओइरबा जज अमना लुसिंगागा हाइरिबा रिपोर्ट अदु पब्लिक की डोमेन दा थमगदबनी थुगाइरबा मणिपुरी राजबारी हानि स्ट्रक्चर दु काइहंदना अनौबा अमा अथुबा मतमदा मणिपुर प्रजा की मिमांग उहन गदबनी हाइरिबसिंग असे पांथोकपिनबगी दमक्ता गवर्नर की मियेंगसिंग सिंजरी शिलोंग की मणिपुरी राजबारी थुगाइखिबगी मतंगदा पीडीएन सेंगदोरक्लिबा दु मयेक सेंगदे हाइना कंगलई पीपल्स कन्फेडरेशन कैफको न थादोरप चेरोल मन फोंगदोरक्ली चेरोल सन मखा तारदुना चही सुदबदगी यूनेस्को न वर्ल्ड हेरिटेज साइट अमा वेना लाउथोकद्रबसु मणिपुरी सिंगी थमोइददी शिलोंग मणिपुरी राजबारी हाइबसी हक्तुना लैख्रब पुवारी अमनी अदुबु इखंग खंगहौदना पीडीएन नुमित खरनिगी ममांगदा जेसीबी सिजनदुना उफुलताना थुगाइखिबा दुदी मणिपुरी सिंगी थमोइदा खांगबा ngamde amadi yengba ngamde hairi lamdam sigi akhang hai sing archaeologist sing historian sing amadi scholar sing thoroktuna sapsaba warep aba lomin hoba matam oire loinana hanagi structure thugaibadu chenari bising mathakta manipur government na thizinduna asumba puthokpiyu hairi Mayang Imphal gi N Tomcho Higher Secondary School da irang thoktuna mahiroi khara asokapani yaukre ngarang dagi violence yaudana mahiroi singna khongjang changsilakpa adu authority na tabide haiduna khosauna rab school asigi mahiroi singna ngasi school asigi gate mamangda tire madi school gi phan chingba polam kaya puthokuna mai thaduna maram sadana oza transfer toba yaroi अखोई की डिमांड पीगदबनी हाइबन चिंगबा खुलाव कया लावबा होरकपदा मयंग इम्फाल पीएस की ओसी मदी एसडीपीओ न लुसिंगबा पुलिस पर्सनल सिंग लाक्तुना इरांग अदु लाक्षिननबा कन्न होनरिङैदा महिरोइ सिंग मदी पुलिस पर्सनल सिंग की मरक्ता मुक्नरकपदगी नुंगना थाबा होनरकपदा पुलिस न हंदुना टियर गैस कापदा महिरोइ नुपी मसा मरी सोक्तुना मयंग इम्फाल की पीएससी दा लाइकटनखरे ngarangdagi horokba demand adu authorities singna tasinadana leibadagi ngasisu ahanbada peace oina phamba horokpani ZDO lakani hairaga laktabadagi irangsi thokibani hairi ana principal secretary loidraba phawba school sida thambiu karigumba thambidaba taragadi makhatana school sigi class boycott tobagi khongjang sing sangsingani haiki मेन प्रिंसिपल स्कूल मागी लोद्रीबादी स्कूल थम्बियो हाइनिंगे अखोगी लोद्रीद ट्रांसफर थागिबसे याजनिंगदेना अखोई मखा ताना क्लास बॉयकॉट तौबीगनी क्लास तौहलोय सिदी छात्र मयांगी वारिबनी अदु अखोई क्लास 12 की ओइना जो अखोई जे काउंसिल लौबा हायर सेकेंडरी एजुकेशन की एग्जामिनेशन अमा अखोई मायोक नगदगी सेम सारिबनी मरक सिदा सुमाइना सुगुम्बा अखोई याम नुंगाइतबा थबक सिंग थोकपजे अखोई याम नुंगाइजदे मरक सिदा केमिस्ट्री को जाजु वाटलगा लेबिनी सिसिंग पुबिरकनाबा मेम न होना बिदना स्कूल सिगी मैम तोकथांगी मैम होना बिरिंगे मरक सिदा मेम सिबु ट्रांसफर थागिबसे नुंगाइजदे अदुना अखोई मखा ताना अखोई पांडम से फंग्रिबो अखोई मेम से हलगत्रिबो अखोई क्लास मखा ताना तौदबा मखा ताबो खोंजंग सिंग चंचलकने हाय होथंते थौदोक थोफमदा वंगोय ZDO आरामबम अनिल कुमार मसामक लाक्तुना येंगसिनखि मांगना स्कूल सिगी वाइस प्रिंसिपल ओजा सिंह लेकाई क्लब मियोय सिंह अमसुंग माहिरोय सिंह पुन्ना फमिनदुना मतुंग तारकपदा इरांग थोक्तनबा पुन्ना खनखि ट्रांसफर पोस्टिंग हाइबसिदी गवर्नमेंट की पॉलिसी नि अतोप डिपार्टमेंट सिंगदा ट्रांसफर तोबा मतमदा इरांग थोकंदे अदुबु एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओइना ओजा ट्रांसफर तोबा मतमदा असुगुम इरांग सि हेक हेक थोकल्ली नौना लाकदोरिबा ओजा अदु फत्ते हाइबगी वाफमदि नते मखोइना पामलिबा ओजा अदु सटखिबा मतमदा महिरोइ सिंगदा नुंगाइतबा फावई मरमदि ओजा अमदि महिरोइ सिंग लेनबा मरि असिदि तोंगाली हाइना फोंदोखि अतोप डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफिस की सिंगा कोई खितंग खेनबा खर लई ओजागा स्टूडेंट का लेनरिबा रिलेशन जे खितंग सेंटिमेंटल इमोशनल अटैचमेंट जे खर दुम लईबनिना सिगुम से दुम थोकली हाइतारे काइम कांदा अदुना मखोइना पामजबा ओजा सिंह हेक चटप कांदा मखोइना हेक नुंगाइजदबा खोटपा अदुमबा सो दुम लई अदगी लाक्तोरिबा ओजा सिना फत्ते हाइना कोइना हेक लौबसु लानगनी अदुसु आई वाकन तामिननाबा स्टूडेंट सिंगा दुम हाइजरमबनी डिपार्टमेंटल की ओइबा गवर्नमेंट के ते ऑफिस सिंग ददी अदुम मतम मतम की ट्रांसफर पॉलिसी मैटर दा कोइना इरांग लेनदे दुगा स्कूल गुम्बा कॉलेज गुम्बा ददी मसे दुम फोकल्लीना आई अदु हाइजक National Deworming Day second round lisingani kunmanga state level launching ki thoram Lamphel gi heritage hall pangthokre Child Health Division National Health Mission Manipur
amadi Directorate of Health Services na sinduna pangthokpa thoram aduda Director Health Services Dr. M. Hemantu Kumar na thoramasi Health Directorate khaktana pangthokpagi mahutta Department ahum haibadi Education, Social Welfare amadi Health Directorate ka punna khusamna na pangthokpani haiki Health awareness ki wakhalona si lamdamasigi mipu mayambada leire haina loba yarabashu matam matamgi honglakliba punsi mahingi matungina makhal makha kayagi laina tina sing amasung thokhalli angang singda toina naganba laina worm infection asina angang singi masamauda sokhalli state level launching of National Deworming Day lisangani kunmanga gi ahanba round da lakh nipan gi target tobada chada marfudra humdoi fangbangam yamna chawna mai pakpa masu oikhi Handak yani suba round asidana lakh mapan gi target thamli pangthokliba campaign asi lamdam sida leiriba mama mapa oibasingna makhoigi pikliba angang singbu karamna hairiba lainatina asidagi ngakthokani haibadu mamuttana khanghanbani India da madi lamdam sida leiriba angang sing asi amata khaktana asigumba deworming gi tin hidak asi matam sana thadoktuna makhoibu masamau phana tinjang kaijang dana thamba haibasi pangthokliba thoramasigi maruoiba pandamni haiki High program singers, public the Kamai Hongadi Haragadi, Koina, World Health Organization, Ministry of Health and Family Welfare, Matam Yusana Sanaba topic, Hitoraga, high work over to topic to Adune Open Mayam, share to Minarise. District Health Society Sandil na Susinduna National Deworming Day yani suba round gi thoram Manipur gi Mantri Pantha Khulda leiba Kungpham Primary School the Pangthoki Chief Executive Officer Chandel MD Firoz Khan JDO Chandel Rangbung Starson ICDS Cell Chandel gi Program Officer Ahanthem Nimi Amadi CMO Chandel Dr. Joyshan Monsang na singba miyoi sing sarugyaki thoramdu da angang kaya hidak pithakhi baga loinana yum da satuna su hidak sing pithakhi District Health Society Thobal Madi Evergreen Flowers School Thobal Ningombam Anina Puna Sinduna National Deworming Day Lisangani Kunmanga Yani Super Round Ngasi Thobal Ningombam the Leba School Sigi Complex ta Eliminate STH Invest in a Healthier Future for Children Haiba Tim Luina na Pangthokre Thobal District ki Manung the Leba Chahi Amadagi Taramapan Fobagi Manung the Leba Ngang Lising Marifu Hen Bada Alvendazole tablet Pizan na bapandam galwena na hogdopa thoramatuda JDO Thobal A Choba CMO Thobal Dr. Wainokul ICDS Cell Thobal gi DPO TS Romita Devi Evergreen Flowers School Ningombam gi Headmaster Thongam Chandra Madi District Hospital Thobal gi MS Dr. W Ruhini Kumar na athoiba mithung singoi ki JDO Asobana Lengakna Angang Singbu na the Yektana Lainabagitamak Thorang Kaya Paikatle, Thoramasisu Angang Singbu, Layong Kaya the Gikanana Bat Thorang Amani, Maramsana Angang Singna, Dewormingi Hidagasi, Soidana Saga the Bani Amadi, Mama Mapa Uibisinasu, Sectiona, Loga the Bani, Haina Fondoki. NSCN-IM ga nan Manipuri kharaga manaraga Nasikta Manipur da pusilakpa Khamen Asinbadagi asoba text low nanaba Thausil Taurakle Haina All Manipur Vegetable Wholesaler Trust ki Vice President Laishram Romesh Mitaina Manipur Press Club da Paumisanga unabada Fongdorakle Romesh na makha taraduna Nasik ki Khamen Asinba si Assam gi tongan ba mafam singdagi kudong chaba yenglaga Manipur da pusilakpani Ikang Kangaudana Hokiba October Dagi Dimapur Liba NSCN-IM gi Vegetable Tax in Charge Sikaho Achumi Koba Miyoyamana Manipur da Khamen Asinba Purakpa Gari Kudingmak Fazanduna Thamlaba Matungda Sikaho Achumina Dimapur Liba Lalonba Nan Manipuri Kharaga Pullaga Semba Syndicate Tagi Khamen Asinba Logadabani Syndicate Asidagi Loroi Hanagumna Assamdagi Haktengna Loge Hairagana Gari Amada Lupa Lak Amadagi Ani Makai Fauba Pigadabani Haire Asumna Khamen Asinbada Namduna Mayai Chamnana Bohonarakpa Asina Manipurda Hanadagi Mamal Tangkai Hena Hengatle Ayat Papiri Bamio Sing Asigi Matakta Marilena Basingna Mediang Changbiu Haidi Dimapur Khatadagi syndicate Semli Basidagi Oina Logadabani Ataidagi Lobayaroi Hain Akia Kang Piraki Karigumba syndicate Tagi Low Dragana Arak Pagari Kuding Paraga Thamba Amadi Uba Tangbanga Moidaba Paisagi Diban Torke Gari Amada
2.5 lakhs tagina 1 lakhs fawba pigadabani kariyumba haiba amount je piragadi aikogi gari je thadokani natragadi gari phagani sini mon haise haiba musing sigi mathakta mari leinaba singna mityeng sangbinaba association gi maikaidagi appeal tawjari Dr. Yumnam Lokendro gi yumdang ase ayuk pung mangarom tabada nongmai kapsilambagi mayokta punba nupilup uripok kuman them laikai yambem laikai maning leirakna sinduna uripok kuman them laikai da wakat mi pham kre mi pham atuga mari lenana uripok kuman them laikai punba nupilup ki secretary Salam Kamalana mi kungna taba mafam da nongmai kapsinbagi thawong matungda amuk tobigano miyamda aki akhang thokan bagi mahuta wari sanaraga loishilu haiki Dr. Yumnam Lokendro gi masanopi Priti Yumnamna haukiba October 3 da makoina pikiba demand letter magi paukhum pirakte Dr. Nongmai Maru Chani hairambadagi kanasu lakidre hanasu demand letter piramba leitabana kanaga wari sanagani khangdana leiringaida ngasi ayuk nongmai kapsilambani haujik Dr. Lokendro gi yum safe oidaba maramna Manipur lengakna matik chaba security PBU haiki abdi moina demand letter thagi bani hai demand letter thagi bado akoina response pirakte na aingonda haibirami mana sumana doctor sumana akoina taw poche yadragadi doctor ma'am nongmaina kapi kholi hai aingonda hairame besada ado kona dui matungda aina nungdinda bujiti kana halam leite nungdina lakbi hai mataba nupa jo mon jo halakidre sigisna tari ahumda thokiba pone Imphal West District Block Congress Committee na sinduna paring nai na satharakba bot chor gadi shor gi thoram ngasi ningthauzam konthauzam lairembi laikai da leiba konthauzam asigi MLA oramba laikhidraba konthauzam sharat ki masanupi kumari konthauzam Sonia gi yumda pangthokre thoram aduda Lok Sabha gi MP angomsa Bimola Koijam Congress ki MLA hum hanagi MP ti mainya konthauzam Block Congress Committee gi lusingbasing amadi ate lusingbasing sarugya ki Sugnu yasigi MLA Keranjitna AICC gi leader gi makhada signature campaign asi India pumbada hokiba September dagi horaga October 15 da loisingada campaign ni India gi constitution na piriba miyam gi hak asi ngasi leiriba BJP lengakna khongau narakpadagi masigi mayokta asiguma campaign asi India pumbada sathaba campaign amani state sigi BJP party na makhoi gi minority majority leina lengak semjage haiduna hanjin Delhi de chalaga makong kon ba chaliba si yamna ikai ningai ni haiki democracy gi wahan thok khangdaba BJP gi party asigi damakta ikai daba ngamde congress ki matamda semlamba sugi ground rule karamna tauri monitoring group na yengsilabra haibasi BJP gi lengak asina munna yengsil hodabadagi ngasigi irang se tholakpani haibada laloi BJP gi hainabi Jinpa puba mawaina ngasigi thokliba irang asibu control toba hitraga Congress ta onsilaga chaiba haibasi BJP na hojiksu sathaduna leiri Disangani kuntret ki angan basarukta pangthoka doriba election asida BJP Manipur dagi mothat khragani haiki Manipur no sirba crisis situation ya khalagdi third we head for kumatamda tarani kulli manuga law and order police are manuga personal thunjalaga matamda protection pira matamda basi Manipur da wari babadi Manipur kai ka mu puri base basi kai mo hai majority leina da koi basi da central da BJP ki leadership da chala koi sarkar sete ke sete ke program da sete base mase BJP ki leadership koi Manipur se usse amoi hai khalai Malemda khwaidagi wangba sambalei sapin hawan bangambagi Guinness World Record fangkraba kumbidagi moirangthem okendrana araiba pambai sizinaduna haurakliba mahiroi singda science ki wakhalon leihanana bohona hori primary thatagi hona mahiroi singda innovative idea samganana bohona bagi thodang lobadagi Bollywood amade ate film industry singda mahaki punsi warida yumpam waraga film oina puthokraba Ladakh ki Sonam Wangchuk kumna moirangthem okendra su mahakna tamjarakpa horticulture gi wakhalon kumbida leiba Shambalei Sapin School gi mahiroi singda leihananaba hona hori hiramsida paudam ama This crossing lane is the gateway of historical Kumbi Polo Ground, and the left courtyard is the origin show, the tallest topiary in the world, the Manipur Shambalei Shakespeare. Thana tamjaruba haijaruba mahi masing sing horakliba angang singde yamna laina khanghanba gidamakta Ladakh ki maming leba engineer innovator educationalist Sonam Wangchuk ningsingi asomna khoi Manipur gi oina su Guinness World Record phangkhraba moirangthem okendrona
mahakna BSc Agri tamma matungda horticulture line da tonga phang kaya par matungda hujik namu akhoi Sambali Sapin school gi mahairoi singda matau karamna akhoi horticulture gi oiba wakhalon sing ase yamna line phangba yai haiduna takli ahalaman singna direct haitana lau ubase ubada ai direct kitang hairaga lau ujage aduna ipana medical tamo haibadagi huralaga chelaga agriculture tamjarui Manipur Tribal Development Corporation dai Assistant Agriculture Officer in Lejerame. Adai 1991 da Assistant Agriculture Officer gi phama Horticulture Department da PB duna adai madudagi phangakpana ai pambi sida sambalai sembada igi mating oijeki adudagi ai Horticulture Development Officer gi pham phawba pujaramaga 2018 gi 31st December da ai gi service retire tawjera syllabus khudingmak se loinamak mari leinare suppose sidaina thangta thesari basisu akhoi thangta gi lairik yauri syllabus ki manung chali aduna hojik sisu akhoi botany ne makhoi syllabus ta yauri bani even nga yu basisu loinamak khudingmak se loinamak akhoi syllabus ka belonging oiba atani adubu laina horaga phajaba mai pakki bani newton na apple lama tarakpu ubodegi prithvi gi gravity lei haibagumna arai bata makhoi se aduna ne aina sida asangba tinsinaba arangba manaba asangbasu arangbasu animak palhanba ina aina laina uhnaba ina sida ina demonstration ama thamjari basi sir aina pamjabadi Sambali Sepil School dagi horak pangang khara prithvi gi machin tumba scientist khara dei putoke habasi yot khara di putoke basi masi ai wasak ni ai basi kari aina ward record ngamaga ai gi satrana di world record natragana apawa scientist am oibaga moidoribino habasi sigi pandam dena ai ngasi ahing tin tumba chaba khangjade sumaina oja mayam adagi intelligent akang ahi mayam hotnaba kanba mayam sidagi sharing toraga kari oithokpa yabagi aisu kaino ma tobudi yaina haina sumba ma makoisu to hon basine ba aina pamjari si oken rogi wakhalon asimak akoi larik hairaba matik charba mioi kyanasu tamdana horakliba angang singjida matau kramna yamna laina makoida wakhal lapsing piba ngamgadagi habju wakhal puthu anningi habu wafam si thamjari nanaw thaudamga loina na pagdamjari ba ningtakam sana jabu mitai Sambali Sapin School Kumbi ISTV News Lions Club of International District 322D gi makhada Lions Club of Kanchipur linkhatkibaga mari lenana BB Paul Mental Development Home Mongsangai da chana thangna na polam kaya yenthokre Lions Club ki Global Cause on Hunger gi scheme makhada club sigi maru oiba lusingbi kaya saruk yaduna chana thangna polam singadu yenthokibani Maning tamba leibak amoina leiramba Manipur bulising machamapal nipumapani October 15 da Shillongi Manipuri Rajbari haina khangnaba Redland da Manipur gi ningtho Bodhachandrabu India da tinbagi nampuda khutiak pihan kiba thogduk puning singduna The significance of 15 October 1949 in the history of Manipur haina mingthonba khananenaba thoramama World Meet Organization sinduna JN Dance Academy gi auditorium da ngasi pangthokre Thoramaduda sarugya kiba tongan ba school college gi mahiroi sing Imalup amadi civil society organization gi miyoi singda wangang loi oikiba Naurem Joy Kumar retired professor Department of History MU DM University ki Political Science Department ki Associate Professor Dr. Arambam Noni Human Rights Defender MC Maitaina Lising machamapal nipumapan ki October 15 da Manipur bu India da tilhanana ba khudiyek pina kibagi matang da wangang ki World Meet Organization ki General Secretary Longjam Samson na thoramsiga mari lenana wafam singsu fongdorakli India sing na akhoi da ying liba mieng sing ase chumli ba atau kam na akhoi goi standard of lifestyle do pura kan da makhoi ga akhoi India gi state ama oi ba taraga di India gi state ani gi marak ta khena ba leitaba mieng yeng hanna ba gi wakhalon adusu kusanjara kan da akhoi gi matam da leiramba Manipur gi ning tam ba du gi mahau hai ba tare adu gi wari do akhoi gi Manipuri kunai sing na phangba ngam da ba taraga su madu hangana yeng la kan da ipai pu sing chana ba athau sing na kathok piramba sing do nainara kan da akhoi gi wari khanga kan da akhoi na karamba Manipur ama gi manglan mangga da ge du kamai na si chana leiga da ge hai bagi photo lakpa oisanu haira kan ngasi akoina the significance of the 15th October 1949 in the history of Manipur haina ming thola kan da ngasi gi thoram ase khanna nei na bagi thoram oina akoina pangthok sa
जल जीवन मिशन की मखादा सेनापति डिस्ट्रिक्ट की युमथोंग कयादा थकननबा फब इसिंग फंगहनख्रे हाइना रिपोर्ट थागलखिबगी मायोगदा यूथ राइज फॉर चेंज सेनापति न संगसिलकप खोंजंगी मखाताना ngasi सेनापति दिसी उनदुना हिरमसगी मतंगदा थबक लौखननबा तकसिनख्रे नहासिंगी माइकैदगी JJM की मतंगदा RTI थादुना येंगबदा मवोंग मरिल तादबा मदी अमोटपा कया थेंगनरे मसिदा चेनरिबसिंग चपचाब एक्शन लौखटपियु हाइना तकसिनखी सेनापति DC की माइकैदगी नहासिंग न पामलिबा वाफम अदु थबक ओइना ओंथोकननबा होनगनी मदुदा कांगलुप पुरुप केनबगी वाफम थमलोय मसिगी मथकदा स्कीम असि थबक ओइना पांगथोकननबा डिस्ट्रिक्ट असिगी मनुंगदा Pm-Istv ना होनरिबा असिदा खोंजेल यांगदबगी मतंगदसु यंगसिनगनी हाइबगी थाजबसिंगसु पिरखी हाइरी IDP सिंगी साक्थुंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तौरगनी हाइरिबा तरामना OE IDP नतबसिंगना अयेट पीबीगनु चुराचानपुरदगी लांजलकपसिंग मथंग थादगी फैब्रिकेटेड हाउस द होंजलगनी हाइना IDP सिंगना फोंदोखरे चुराचानपुरदगी लांजलकपसिंगी लुप मंगागी अपुनबा ओइरिबा चुराचानपुर मैते यूनाइटेड कमिटी मोरेगी कमिटी ऑन प्रोटेक्शन ऑफ मैते विक्टिम्स अमसुंग मैते काउंसिल मोरेन सरुक यादुना मणिपुर प्रेस क्लब द पांगथोकपा पाउगी मिफमदा चुराचानपुर मैते यूनाइटेड कमिटी की कन्वेनर नबा निंगथौजमना गवर्नमेंट इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन सिंगी नोमगी ओइबा चाना थकननबगी पीबा मियोय अमगी लुपा चामा असि बैंक की खुथांगदा मसा मसागी बैंक अकाउंट DBT तौरगा पीगनी हारिबसी IDP सिंगना तरामना ओई हाइकी मसा मसागी अकाउंट सिंग द पीरबदी मसा मसाना मथौ ताबा लैरगा सिजनबा ngमलगनी हौजिकसु मसा मसाना होनरगा हिंगली लांजलकपसिंगी हैक्रु मनादा योमलगा पीरिबा साक्थुंग असिदा DBT तौरगनी हाइबा गवर्नमेंट की फिरेप असिदा IDP नतना लोकल की मियोय खरगी खुजन थौरांग मानबा मवोंगदा अथिंगबा अपनबा पीबा असि तौहनिंगदे मसिदी लाइबक थीबनी मसिदा नतना DBT तौखरबदी रिलीफ कैंप की कोलिक सिजनबा यारोय लैकाईगी इसिंग सिजनबा यारोय लैतबा यारकपदा पोलोइबा यारोय हाइबा असिगुंबा असि तौबिगनु रिलीफ कैंप त लैबसी नुंगाइना लैब नते PR गवर्नमेंट लाखिबदगी रिलीफ कैंप त लैबसिंग चंगबा यारबा मफमसिंगदा चही असि डिसेंबर था फावबदा होंजिलगा चंगबा याखिरोइदबा चुराचानपुर अमदि मोरेन सिंगबसिंगदा लैरिबा मफमसिंगदगी लांजलकपसिंग मथंग चही की मार्च थागी मतुंगदा खनगनी हाइब लई मरमदुना करंबा मतमदगी हंजनगनी तमगमद्री लैंगाकनसु चुराचानपुरदगी लांजलकपसिंगी लैननबा ममांगी लैंगाकी मतमदा साबा लोइरगा संगादना लैरिबा प्री फैब्रिकेटेड हाउस था असगी मनुंगदा संगाबिरो संगाद्रबदी IDP सिंग मसा मसाना प्री फैब्रिकेटेड हाउस सिंगदा होंजिलगनी हाइकी प्री फैब्रिकेटेड हाउस से ऑलरेडी 90% साबा लोइरबने PR लाखपदगी संगाओ यादबनेबा अदुदुन कोइना आइना संगारो सिनिबा मरमदी अखोई हुजिक कम्युनिटी हॉल अमदा अखोई मी कुन कुंथ्रा निफु यांखैजे बोराना खारगा फीना खारगा लेबिसे चाहि अनि मखा सुजलेबा अदुना अखोई युमदा चंगदि नैगी मतम खिसक तंगसिदे अखोई प्री फैब्रिकेटेड ज्ञान थाना लेजगे Committee on Protection of Maitai Victim Moregi Tongam Buddha Maitaina Chahiani Hanjalakaba Relief Camp the Lady Bisingi Langakna Interim Relief Oina Imungamada Lupa Lak Ama Pigani Haikiba Dugi Ahanba Fiaski Oina Lupalising Kunmanga Pikiba Dugi Fanghodri Bisinda Handaki Diwali Ningol Sakobagi Kumhai Yaubangam Zanaba Pitopiu Heidi Yargadi Pibiaba Karigumba Relief interim oigera natragana second phase oina lising kunmanga se pibi yardi si pibi radi akoi gi awab se khadi kokani haina koi sarkar da chinjari Breast cancer bu lotchenduna isana isabu punsi manghanaba seloisi ikai hangoiba thadokna nupi oibisingna breast cancer dagi ngakthongna bu honasi haina siza breast and thyroid clinic ki consultant surgeon Dr. Ajit Lukramna siza hospital na sinduna ngarang dagi hona hospital da satharakiba free makhatana nupi singda khwaidagi yamna naba cancer makhalasi breast cancer no wari masi nupi singna ngalingai matamda screening tawduna yengthok hodabana cancer stage loislaklaba matamda yamba Lying Balai Horakpada, Yang Horabadi, Kudong Tiningai, Oidaba cancer Makalama Webana, Isada Chingnabale Pumatamda, Yang Toktuna, breast cancer the Gingakuna Honasi Haiki. Manipur Dalina Makalasi, Nabagi Chang Hengalakli, cancer Makalasi Maruina, Nupi Singna, Hidak Managi Polam Sing season Abano Wayhali, Masidagi Ngakok Nanaba, Honabagaloinana, Karigumba, Chingnabale Rabadi, Tintadana, Yang Toktuna, cancer the Gikanana Honasi Haiki. Breast cancer awareness month की नचाई का नोसे थीम से early detection saves life सारे नंता खंडो तारी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯗꯣ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ 1ꯒꯨꯝꯕ 2ꯒꯨꯝꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯏꯅ ꯈꯪꯍꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯥꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯠꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯊꯝꯅꯔꯤꯕ ꯁꯦꯒꯥꯛꯇꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯕꯥꯏꯑꯣꯞꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯀꯦꯃꯣ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯊꯦꯔꯥꯄꯤ ꯀꯥꯞꯄꯥꯟꯅ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ 3 4 ꯀꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯄꯤ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯛꯍꯟꯕ ꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ Shija Breast and Thyroid Clinic Shija Hospitals now Breast Cancer Awareness Month asibu pangthokpa oina lakliba October gi tarik 12 dagi 19 phawba loinana 13 dagi 38 phawba free breast and thyroid cancer screening camp pangthokjagadauri mammogram amadi mari leinaba investigation singda 20% concession loinana procedures da 15% concession gi khudongchaba pizari breast and thyroid ka mari leinaba hakchang gi nungaitaba leibiragadi khudongchaba asi lobihau akupa marol gi damak Shija Hospitals da paw phawbiro Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule. Every eye in the region also deserves the best. Free eye screening camp from 13 to 14 October 2025, 9 a.m. to 3 p.m. at Shija Eye Care Foundation, Langol. Procedures and investigation the 15% concession Pizari, PMJY, RBSK, and PCB na impanel Tobiri. Akupa Marugi Damak, Shija Eye Care Foundation the Pau Pobiro. Matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Breakitungda Mona Taram Uksari Makatarak Pau Pizari Ahal Singbu Luna Sana Thamnanaba Pandamda National Program for Prevention and Control of Non-Communicable Diseases and National Program for Health Care of the Elderly International Day of Older Persons Thoram Sanjanbam Kuldalaiba Ayushman Arogya Mandir de Pangthokre District NPG CE team Mamadi DHS Imphal Nasindana Pangthopa Thoram Duda Chief Medical Officer Imphal is Dr. L. Indira Joint Director State Nodal Officer NP and CD CMHA Dr. Y. Premchandra Madi State Nodal Officer NPHCE Dr. L. Tilakeshwari Nachingbasing Sarugyaki Older persons driving local and global action our aspiration, our well-being, our night and outreach NCD awareness camp specially for all age persons haiba team da pangthokpa thoramduda ahal singda radio amadi blanket chingba khudol sing shutamki Dr. Y. Premchandrana aikoigi lamdam sidadi ahal warba kayada luna chana tobagi chanabi leiri adubu atopa lam kayada mama mapa singbu hundok lamlaga satkiba kaya lei aikoina ngasi oidiba punsi asi ahal singna pibibe khudolni ahal singna ana yak yaurakpa matamda doctor da tanabaga loinana makoi pungning wakal nungaina thambigadabani ahal warakpa haibasi pungning nungsiba pokpa matamni makoida akanba wahai haidana luna sana thamsi haina fongdoki koi foreign countries have tare yam chakhaliba mapangi lamdadi imungi nungsinaba bonding se what society se dum leidibini an tarak na leiba masa singa tongana leiba dum yawe adumukti nate manipur de koi am nakna leibinari adugumba society ki phazaraba koi chanabi ama sigi gi lipun makhada koi punamakna himina na koi anaba khad loinari isi koi yum gi leiba chai su singna loimakna seba to ngamdaba matang sulai adugi matang dani health center asida leiba staff sing sigi thodang changai Dr. L. Indira Madi Dr. L. Tilakeshwari na lamdam asida sukana gumba kharana ahal oiraba mama mapabu tatita oina tobiba amadi all age home da thambiba yaubagi pau tabada nungaitaba fongdoki aina mayam da haizaningbadi akhoi ahan langbam singsina akhoi takpi senbidana chaba thakpa inbidana khut paina sambiduna lakpiduna hajik mayam amakhoi tawbirakpani aduna akhoina ngama matam sida akhoina makhoibu nungsiba utpagi tanja adu akhoina pibigadabani hansing sigi contribution si kari moina nahaoringai da moina ngammingai da family da lekai da adagi society da moina pangthokhiba yamna maru oiraba thodang mayam ama yaurongani ahansing se sigumba recognition se si singsi
मोइद फावहनबा एनी प्रॉब्लम लेबा मतमदा मतंग जाना एड्रेस तौबिगदबनी हैबगी अवेयरनेस से मोइद खंगन बम दरकार ओय हजू मणिपुर डेंगी पॉजिटिव होबगी चांग वांखलकपा सिदगी ngaktoknanaba एयरपोर्ट लेबा 165 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी असम मणिपुर टेरियर्स समीर भट्टी एसएम अमदी मालोम तुलियाइमा वांग लेकाइद लेबा मालोम नंबर 1 स्टूडेंट क्लब का खुसमनदुना लेकाइ सिंगी लेरकमदी युम सिंगदा कांग हिदाक सिंग कापथोखरे सोरा सिंह वांगमा याइथिबी लोकल मनाक्ता लाइरेन नमा ngarang नुमिदांग लेकाइ अदुगी एमडी कमल हसन एमडी इंतियाज अमदी शुहिब अख्तर अहुमना वाकिंग चटपदा लंबी द लेरम थेंगनाबदगी मखोय अहुमना लाइरेन अदुबु फाजिलगा मरि लेनबा सिंगदा पाव पीबदगी थौबाल फॉरेस्ट डिवीजन की डीएफओ डॉक्टर एल जयशिली की पौताक मखादा कक्सिंग रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर ए सुंदर की कांगबुना कल्लब मतुंगदा लाइरेन अदु अशोकपन यावबरा यंगसिननबा पीपल फॉर एनिमल्स मणिपुर की मिहुत सिंगना कक्सिंग रेंज ऑफिस तगी लौखटलगा अहिंग अमा शेल्टर थमलब मतुंगदा मफम साबा कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सेंट्रल आरके अमरजित आईएफएस की पौताक मखादा स्टाफ सिंग अमदी पीएफए की मिहुत सिंगना थादोखरे हारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की शेड्यूल 1 दा चटनबा यामना तांगशिलकलबा सा असिबु सोरागी मियामना कनबदा लौखिबा थौदांगबु पीएफए ना थागतपा फोंदोरकले मसागी मयुमदा हातोकलगा थमलमलबा डॉक्टर अंगोम रीता हाटपदा चेनेबसिंगी चैराक पियु हाइदुना यूनाइटेड क्लब ऑफ या स्कूल अमदी या स्कूल अपुनबा मैरा लुपना सिंदुना वाकत मिफम फमख्रे वाकत मिफम अदुगा मरी लेनना या स्कूल अपुनबा नुपिलुफ की कन्वेनर मेमटोम्बी नोमाई थेमना रिटायर्ड तौरबा नुपी अमा मी कुंगना ताबा मफमदा लेबा युमदा हाटलंबगी थौदोकसिना लमदमसिदा नुपी खुदिंगमक हिंगबदा अकीबा फावरे थौदोकसिदा चेनबसिंग फारगा हकप चेराक पीद्रबदी तुंगदा अतै थौदोकसिंग थोरकलोय हाइनिंगा लेते मरमदुना मरा लेबसिंग अथुबदा थिदोकपियु हाइखी बो असिगुम्बा मियोयबना चनदबा साजत चत्तना मी कुंग्रबा कैपिटल ओइरिबा यास्कुनसिदा असुमाइना क्राइम थोगलागदी अइखोय लैरिबा मयामसे कमाइना हिंगदोरिगे हाइबा वाफमसे थमजगे अदुना अखोय यास्कुन अकुनबा मैरा पाइबिगी तरफतगी अखोयना पामजरिबसे असुक साथीना हालंबा मिहातसे साहिंग अहिंग जाबा दुमाइना तौरबा मिसिंगजिबु मरी लैनबा डिपार्टमेंट अमदी गवर्नमेंट के साइटगी कैपिटल पनिशमेंट पीबीओ हाइबा वाफमसे थमजगे All Manipur School Student Transporter Association Amasta Ginipan Suba Amasta Foundation Degi Thoram Development Committee Community Hall Patsoi Part 2 the Pangthokre Aramdu da Miyam gi thabak toribar ke Rameshwar Amsta gi President Maibum Kennedy Sarugyaki All Manipur School Students Transporter Association gi laikhidraba members singi photo da laishu katuna ikai khumna utki laikhidraba singi mungmanung da association gi maikai degi amang angam khudol sing shutam ki थौरमदुगा मरी लेना मस्ता की जनरल सेक्रेटरी जिमीना थौरमसे एसोसिएशन की लेखिद्रबा मेंबर्स सिंगी मफम दै काई खुमनाबु उटपा अमसुंग इमुंग मनुंगदा अंगंबा मतेंग पांगबना मरुओइबा थौरम वरगा पांगथोकपनी एसोसिएशन सिदा कनागुम्बना मरम सादना सेल तोइना खाइननबा होनबना एसोसिएशन असि अवाब ओइरे मियाम की थबक तोबा ngamnanaba कोऑपरेशन पीबीयू हाइना फोंगदोरके मोइरांग मेजर लेरक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कम डेवलपमेंट कमिटी की माइकैदगी खुराई लमलोंगदगी हतामिनुथोंग फावगी लंबी परिंगी नाकेता नियम कायना लम खोपसिंदुना साजिलिबा युम कय अमदी दुकान चिंबसिंग तकथोकननबा सथरिबा इविक्शन ड्राइव असि मपुंग फाना अमदी चांग मानना तकथोकननबा मरि लेनबसिंग पुकनिंग सिंगसिलकली खुराई लमलोंगदगी हतामिनुथोंग फावगी लंबी परिंग सिदा चांग मानना तकथोकपगी थबकदी हौजि फावगी ओइना उबा फंगद्री मरुओइना तेलीपति की सरुग मिनुथोंगी अयाम्बा मफमसिंग असिदा नियम कायना साजिलिबा युमकैसिंग दुकान सिंबसिंग असिदसु अकनबा मिटियंग थमदुना अथुबदा तकथोकपगी थबक लौखटपिननबा मखा ताना मरि लेनबसिंगी पुकनिंग सिंगसिलकली National Mental Health Program District Mental Health Program amadi District Health Society Impala West Sinduna Access to Services Mental Health in Catastrophes and Emergencies Cyber Team the World Mental Health Day ki thoram TZ Higher Secondary School pangthokre thoram du the Impala West ki Medical Officer Dr. Fami Golmai District Mental Health Program Impala West ki District Nodal Officer Dr. Mary Haubam TZ Higher Secondary School ki Senior Lecturer M Sunita Sarugya ki
CP Abdul Bari amadi PSW CS Kumar Jitna mahiroi singda mental health ki matangda khangbada kanagadaba singsu taki. Dr. Mary Haubam na October 10 da Malem Sinbu thungna pangthokpa World Mental Health Day mari leinana horakliba mahiroi singda mental health ki matangda hena khanghanana bathoram si sinbani haiki. District Legal Services Authority Chandel na Legal Services Unit for Children Chandel ga khusam naduna National Legal Services amasung Manipur State Legal Services Authority ki makhada painting competition ama pangthokre. Right to learn and right to play haiba theme da pangthokpa painting competition aduda mahiroi marifu mangana saruk yaki. Painting competition haudopagi thoramda District Legal Services Authority Chandel ki Secretary Fungraishung PA Judicial Magistrate First Class More Fakrul Islam Chaudhuri amadi Maha Union Government Higher Secondary School ki Principal KL Watson Anal Sarugyaki. Salin Digital amadi Bahujana Saite Academy National Committee of India Manipur State Nasinduna Imphal East District Leiba Senior Citizens Home the Leiba Ahal Wairabi Ima Singda Lakaduriba Ningol Sako Bukum Haiga Mari Lenana Asam Kudul Sing Tamduna Ningol Kudul Tambagi Thoram Pangthokre Thoramaduga Mari Lenana Salin Digital Chairman Fanzobam Lanazitna Home Asida Leiba Ima Singi Mafum Dangam Kudul Si Tambani Manipura Thokli Bairang Sina Maramoiduna Mayumakai Maithaduna Manghan Kraba Relief Camp the Lady Ningol Bisingna, Malemda, Laitraba, Achoba Kumaya Mori Ningol Sako Baga Mari Lenana, Manipur State ki Chukli Pai Bisingna, Makogi the Makta Tunganba, Special Packazama, Atubada, Lauk Toktuna, Tabak to Ontokpiu, Haiki. Arambai Tengul Gi Tengulu Singbu. Mahu langpok ising shaw madi yuwa habana chingbasing yauna natural disaster tholakpada awaba tarba miyusing kanba amasung asok panyawrapasing kanbada wakhal loksing wenana ba mock drill training ama ngasi Moirang Fire Substation da pangthokre. Moirang Fire Service ki OC Ranjit Kumar Singduna Arambai Tengol Thangjing Squad Moirang ga khusam naduna Moirang Fire Substation gi firemen singna pikiba mock drill aduda CMP 2nd Battalion Tera Khongshang BAT amadi Moirang AT Sub Unit 33 gi Tengoloi Singsu Saruk Yaki. Khana Chauba Ibudo Wangburel Sugnu the Lady by Budo Gimapam da Libak Miam na Matam Krahikat Lekat Tony Thoram Chingbasing Tobayadana Leram Bakayadu Ngasidagi Hona Irei Baksa Singna Ibudo Gimasai Kon the Laktuna Hikat Lekat Tambayaragani Haina Khana Chauba Ibudo Wangburel Togalup Sugununa Libak Miam the Tamlakli. Khana Chauba Ibudo Wangburel Gimasai Konda Ibudogi Mapamda Hikat Lekat Tambayana Bapangtokiba Tony Thoram Amada Togalup ki Lusingba Mana Ibudogi Matik Mayai Chana Kanglon Kudingi Thoram Kuding Makta Hanjaba Haibasi Yaudaba Yadaba Maram Laibana Ibudo Wangburelgi Hana Hanjaba Wiramba Angom Purno Miteina Masagi Anabana Maramuraga Matam Sangna Hanjaba Yaudabana Ibudogi Mafamda Haikat Lekat Tony Thoram Toba Yadana Lairamba Adu Hanjabagi Pam Thadok Jarge Harakpadagi Ibudogi Hana Hidang Oiramba Kaidem Biramani Miteibu Miyamna Hanjabagi Tau Puhanduna Ibudogi Taupadraba Thoram Singasi Pangthokpada Yanare Hairi. Manipur State Sumang Lila Council Sanduna Sumang Lila Gilamda Saknairaba Saisakpa Haikruzam Joy Kumar Maitaina Ikang Kanghodan Laikitabada State ki Thakta Ikai Komnabu Utuna Awaba Fongdopagi Thoram Pangthokre. Laikitabagi Yumnam Kuno Mayai Laikai the Labor Yum the Pangthokpa Awaba Fongdopagi Thoram Aduda Sumang Lila Council ki President Laishram Tumba Mati Lifetime President PS Gunachandrana Saruk Yaki Amadi Artist Sing Amasung Member Singsu Saruk Yaki. Hauzik Shanabagi Poikogi Senior Sports Journalist Boyai Ningthozamdagi amuk lobby se. Ahum Suba Premier League ngasi chanakhiba matchsingda Aba Khetri gaw amadi Mayang Imphal United mai pakre. Sheikh Babu Macha Memorial Trust ni sponsor tawraga All Manipur Football Association gi meng makhada
tha sigi tang manga dagi tim taramanga na sarug yaduna sai tagel gi artificial tap ground na sanaba hokiba ahum suba premier league ki ngasi SSC sector ground na sanakiba ahan ba match ta aba khetri gauna KIYC khetri awang lekai bu gol ama sinoda maiti ba pikibane aba khetri gau gi mai pakbi gol adu saikhom abinash na match ki kuntra tari suba minita penalty da janki ani suba match ki sanakibada mayang Imphal United na Sagolbal United bu gol ama sinoda maiti ba piki mayang Imphal United ki mai pakbi gol adu longjam ronan maitai na match ki marifu suba minita janki Taramari suba Jadonang Memorial Football Tournament ki ngasi sanaki ba match singda KKYC Kaisamthong KDYC Khundi amadi IFC Idinbung mai pakre Zelia Rong Football Association gi meng makhada tha sigi tang taramathoi digi tim kuntra tarungna group tarani thoi thongna khaidukuna Kumal Lampak Sports Complex ki main stadium da sanaba hokiba Taramari suba Jadonang Memorial Football Tournament ki ngasi sai tagel gi grass ground na sanakiba ahan ba match da KKYC Kaisamthong na CYDA Sinikon bu gol ani amada maiti bapi ki ani suba match ki sanakibada SSYC Sairem amadi CYDA Singkulung gol amam janaduna draw satki ahum suba match ki sanakibada KDYC Khundina LLYC Longmai bu gol ama sinoda madi mari suba match ki sanakibada IFC Idinbungna AYC Ariang bu gol ani sinoda maiti bapi kre Kuntra suba El Sangita Devi Memorial First Division Football League ki ngasi sanaki ba match singda SKYC awang Chiangmai amadi KYC North Kurukul mai pakre Imphal West District Football Association gi meng makhada mamang tha gi tang kun mapandegi team tare na sarug yaduna Pamyal Ground Pasoi Part 2 da sathariba Kuntra suba El Sangita Devi Memorial First Division Football League ki ngasi sanaki ba ahan ba match ta SKYC awang Chiangmai na BMSC tabungkokpu gol mari sinoda maiti bapi kibane SKYC awang Chiangmai gi mai pakbi gol singadu Raj Prem na match ki taratare suba Mairi Lungpong na match ki kontra taruk suba Rene gi na match ki humputra manga sumamadi Samsan na match ki marifu suba minita sankibane ani suba match ki sanakibada KYC North Kurkul na SJC Salambu gol amas sinoda maiti bapi ki KYC North Kurkul gi mai pakbi gol adu Arjun na match ki humputra tare suba minita sanki Ahanba CYLC Grassroots Football Tournament ki aroiba match ta Atia Football School NBCA Tayel Kongpalamadi Kaising Football Academy Kaisamthonga sanaragani Singa Mathak Young Learners Club na sinduna tha sigi tang manga dagi tim taratarung na gulmari thongna khaidukuna CYLC Multi Sports Complex Pisum Hall Ground da sathariba ahanba CYLC Grassroots Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba semi-final match ta Atia Football School NBCA Tagel Khongbal na RFC Pangibu gol ahum sinoda maiti bapiduna final sangkibane Atia Football School NBCA Tagel Khongbal gi mai pakibgi gol ahum adu Michael na gol ani sanki atopa gol aduna Kenison na sankibane ani suba semi-final match ki sanakibada Kaising Football Academy Kaisamthong na Goldel Football Academy Palace Compound bu gol ahum sinoda maiti bapiki Kaising Football Academy Kaisamthong gi mai pakibgi gol singadu mani thoibana gol ani sanki atopa gol aduna Emin na sankibane Hokiba tang manga dagi Satharakliba Grassroots Football Tournament under 11 years ki pangtholi bagi maramdi tamdam sida laiba angang singasi grassroots tagi hokna football gi foundation am semna ba honabada paisa si club na ngamjaba kharak pang puthok chaduna angang singasi talent asi puthok chana ba haiduna koi club asna sinjabani youth singasina hayang saro matam makogi adal loraba duga sanabagi stage ama lakpa matamda hena kumang choksanna hena mapung phana sanaba oisinu haiduna ngambo oisinu haiduna club ki maigidigi sunaba wapam khara thamjari Kunithoi suba KSH Lehau DB Memorial Super Division Football League ki ngasi sanakhiba match singda SFC Sugunu amadi SWC Kairak mai pakre District Sports Association DSC Kakchingi meng makhada mamang tha gi tang kunmathoi digi team tarin saruk yaduna DSC Kakching Playground na sathariba
kunithoi suba KSH Lehau DB Memorial Super Division Football League ki ngasi sanakhiba ahanba match ta SFC Sugunu na Sau Kakchingbu gol ahum ani da maiti pi khibane SFC Sugunu gi mai pakipki gol ahum madu lembana match ki humpu doi subamadi humpu taruk suba minita gol ani sankhi atopa gol aduna badalna match ki kunthra tari suba minita sankhi bane match sida maiti khiba Sau Kakchingi gol ani aduna Ashok Kumar na match की तरमापन सुबह में अमिस्कर ना मैच की हुंफू सुबह मिनिटा सनकी अनि सुबह मैच की सानकी बदा SWC कैरकना SDO पलेनबु गोल अनि सिनोदा माइटी पीखरे SWC कैरकी माई पाखिबी गोल अनि अदु W सनातोंबना मैच की अनि सुबह में कोनिथोई सुबह मिनिटा सनकी थासगी तरामथोइदगी तरानिथोइ फाउबा अरुणाचल प्रदेश की कोनुंग ईटानगर पांगथोखिबा सब जूनियर कैडेट जूनियर अंडर 21 अमसुंग सीनियर 4th KIO नॉर्थ ईस्ट जोन कराटे चैंपियनशिप लिसिंगनी कुनमंगादा मणिपुर की महूत सिंधुना सरुक यारुबा विज्ञान कोंजेंगबमना कैडेट 57 किलोग्राम कैटेगरी की कमिटी इवेंट ब्रॉन्ज मेडल लौरख्रे चैंपियनशिप अदुदा सरुक यारुबा सानारोइसिंग कोचिंग ऑफिशियल सिंह इम्फाल की बिरत केंद्र एयरपोर्ट थुंगलखिबदा इमुंग मनुंगी मियामना हराव तराम ओक्तुना पुंगनिंग थोगरख्रे कोरियन कल्चरल सेंटर इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म ना स्पॉन्सर तौदुना कुकीओन इंडिया नॉर्थ ब्रांच न सिंधुना न्यू दिल्ली की इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के दी जादव इंडोर हॉल दा अक्टोबर 9 12 फाव पांगथोखिबा लिसिंगनी कुनमंगा इंटरनेशनल ओपन कुकीओन कपता सरुक यारुबा मणिपुरी सानरुइसिंगना गोल 9 सिल्वर अहम ब्रोंज अनि पुन्ना मेडल 13 लौरख्रे हाइडी ngarangdagi hoduna kuman lampak men stadium da sathakiba nifumari suba state level manipur master athletic mid lisingani kunmanga ngasi loisin khre aroibanu mita 10,000 meter race 1,500 meter race discus throw 200 meter race triple jump hammer throw high jump amadi hurdle na singba event sing pangthoki makok mathang taraba singda mana singju yengthoki athletics mid asidagi khangalaba sanaroising mathang chahi gi January gi tang 13 dagi February ani fauba Rajasthan gi Ajmer da pangthokadaba taret suba National Master Athletics Championship ta saruk yagani haidi Hauzik loishilakpada maru eba pau amuka hana pizare मणिपुर की मपी मपा ओइरिबसिंगना लमदमसगी पुकई लनगई मखा ताना मांगहन तागनबगी थाबक तौरोइदबनी हाइना कोकोमी की कन्वेनर खुराइजम अथौबना फोंगदोखरे हौजिक मणिपुर दा थोखलिब इरांग असि वोट चोर हौदोखिबा कांग्रेस ननी हाइना MLA सुशेंद्रोना मराल सीखरे शिलोंग लेबा मणिपुर राजबारी थुगाइबगी चपचाब पाउखुम गवर्नर न पीफम थोई हाइना समाजवादी पार्टी मणिपुर स्टेट की प्रेसिडेंट कोंथौजम बिसोरजित ना डिमांड तौरी मयांग इम्फाल की एन तोमचो हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल ट्रांसफर तौबगी मायोक्ता महिरोई सिंह संगसन की इहोदा अशोकपन यावरे अमसुंग नेशनल डी-वर्मिंग डे सेकेंड राउंड 2025 स्टेट असिदसु पांगथोखरे मसिग लोइना ngasi gi oinadi ISTV न्यूज matang asida tension jari miteng tabiriba punamakpu amuka hanna kurumjari